Yewena hlangana Mzansi, yewena shit man. Ngizenzela ulive lana ngikhulumela nembijana nje yabantu. Uyasuka wena uzorecord ulive wami. Usuthatha le clip unyana le engiqhatha nabantu. Usuzoyifaka la epageni lakho. Ngemvumo kabani? Ngemvumo kabani wena sihlama? Ubani othe post into engingayipostanga mina? Yewena hlangana Mzansi wena Masimba wena. Nina bafana ningijwayeza ubani nina? Ningijwayeza ubani nina Mgodoyi? Shuthi mina ngeke ngisazenzela nje ulive ngikhululekele nabangani bami ngizikhulumela noma yini. Ngoba nina nikhona nizongirecorda la nenza lamasimba enwenza lo nizongirecorda la. Le video nje oyifakile lapho ubani othe faka lo video ngoba ayikho leyo video kwi-account yami. Uyifakelani lo video leyo? Ubani othe ithathe? Ubani othe ngirecord wena ngingakunikanga imvumo? Umthetho wase South Africa awuvumi ukuthi urecord umuntu engakunikanga imvumo. Wesi mawuzothatha leyo nto oyirecordile ungazange ngikunike imvumo bese uyayiposta uyisabalalisa. Uyazi no ukuthi ngayokuvulela icala ngalento oyenzayo. Ngoba ngikunikanga imvume yokuthi ngirecord. And ungene kowami live. Not like ukuthi bengikulive wakho la bewurecorda khona into yakho. Ungene kowami live. Wazo recorda ulive wami urecorda mina. Lonto leyo yenzile ayikho emthethweni. Lento ebengiyikhuluma bengingesona isifiso sami sokuthi ipostwe ibe sepagini thizeni ipostwe. Bengingesona isifiso sami leyo. Because mina ku live ngisuke ngihleba nabantu engisuke laba abayimbijana engisuke nginabo ku live. And leyo nto isuke izophela lapho. I-unfair lento eniyenzayo. I-unfair nje lento eniyenzayo ukuthi ngithengise ngami. Ngoba ukudayisa ngami lento eniyenzayo leyo. Dayisa nje ngami uma ngabe sebengenzile lezi zinto enifisa bangenze zona angazi ukuthi niyojabula yini. Mina ngazi ukuthi mangivule owami live ngizoyihlebela nama followers ami. Angazi ukuthi khona nina enihlezi nicuthile ningenama content enihlezi nicuthile laphana ukuthi uMax uthini namhlanje uMax uthini namhlanje. Ukube leyo nto bengifuna ukuthi ingene epagini angithi bengizokwenza ivideo njoba ngiyenza nje. Hayi bengizokwenza ivideo ebese ngiyifaka epagini lami ebese wena uyayidownloada mawuyifuna. Hayi ukuthi wena ungene ku live wami ungenela ukuzokwenza amasimba uzongirecorda kowami live. Ungenela ukuzongirecorda ku live wami. Ungazange ucele kimi ukungirecorda. Ungenela ukuzongirecorda after that uthatha leyo recording usuhamba ukhankasa ngayo la ukhankasa ama likes nama followers ngevoice yami ubungangitshelanga mina ukuthi uyarecord. Futhi ngingakunikanga ipermission yokwenza lokho. Mina ngingavuka ekseni ngiyokuvulela icala mina. Navuka ekseni ngiyokuvulela icala uboshwe for ukungiviolate. Because that is a violation of my right. Ukuthi uvela ungene untshontshe la uzongirecorda ungazange ukhulume nami. Into engicasula kakhulu ukuthi nina nikaze nikhulume nami. Kodwa niyakwazi ukuthatha ama video ami nizowapublisha kulama page enani ukisihlama anifaki ngisho isent kwi content yami. Anifaki ngisho isent leli kodwa nikhuliswa icontent yami lana nikhulisa ama account enu ngegama lami. Ningijwayela kabi nina bafana nina. Ningijwayela amasimba nje.
nonke nina hlangana Masimba ilo onqubeko bamasimba yonke lamadidi walezinto zenu lezi nikhulisa lamasimba wenu ngegama lami fuseke indaba yenu yanginyanyisa nje lento yenzayo yanginyanyisa nje lento eniyenzayo aniceli permission kimi anenzi lutho aningifoneli aningicontact aningi-inbox ayikho into eniyenzayo kodwa nigada ukuthi ngipostane ebese nizongena nizonginukisela ngesihlama lana nizontshontsha amavidiyo wami nizontshontsha olive bami nihambe niyobaposta kulamasimba wama-account enu kede indaba yenu Mix Makhanya is filming after a page lapha ku TikTok lebitwa ngokuthi Hlangana Mzansi recorded his live without his permission yaposta lapha page layo and uthi akanayo imvumo yokuthi amrekhode without his consent athathe le part lento umqathane bantu ayifake page lakhe without his consent ngoba kwanaye akayifaki leya video seyena wendweni ngokuthi ayifake. Guys, if usangana utrenda udumile, there is no way singahlala singarekhodi live yakho ustory recorder sito recorder sipost emapage ethu awusitsheli lokho. So Mix Makhanya I was dragging Hlangana Mzansi asho nje ukuthi emjwayela kabi wife neumqathane bantu no waqathwa ayihlangana Mzansi uyaticatha wena because ukhumbule ukuthi Hlangana Mzansi akakuvula imlomo ukukhulumisa shit bese ukhulumela wena Makhanya. Please hands off uHlangana Mzansi. Please subscribe, share this video. I'll see you next time. Goodbye.